Esisiak kanyi kes Apotu Kodesiasi Aingito kwa doketait na sodit kochochi a girls. Ido Justin Oriokot atupiton apolone somero kalo nges abalebe erailo ipone diopet loisinyiko ikinete Esisiak angul aswame joko tomasho mani kech. Anu angunu jeisa swamuno. Anu narai. Aina kini dwengunu. Eya takini kidakita swam kidadumne moral do. Bechokina. Eya takina kita shumanunga. Michael Richard Orwanga atupiton apolone icholong lebo dilo esomero kalo ngesabu okorak aina nakineta ni ajas Esisiak Esisiana kinak. As our token of appreciation for your wonderful performance, Opoi. Abalebe echamanara kesi kwape bodi Esisiak angul ashoman titai karebo nguta ashoman ochochi a girls atukot na ikanyet. Pokaru alo belosako stukoto na kanyet kirina kanyita pe around ne gogongo noi ido sukunyunti so uriak kedidwe ledu mutosi adoketai na sodit na kura na ngonet abunere ai wadi kaun de somero aina kini kesedwe ariring ashomo omamu takete siriginilu ashoman Apotu Esisiak kitodiasa yalama kech neji aengar none lo esomero kalo. I am very happy because the school where I sat my UC examinations, they have accepted and have given me a rewards. I am so much happy. Kutunga agama rekebisha mkini somero Aropi sobere lufutante ekione somero kedi ilukum Naka sango minto A subjecta Naka idini nes atubito Esisiak kakere kotupa kinaimar. Ido Steven Obileng Esisiana kinan lo aimar kosomero kalo nges apola yalama. Alama kane pol nges nata bunbe. Aposa pedo sadum di digitations. Iwongon otombokara lo itodu tibonbe samata so jok nara lema msido na doctor ting. Karaida era ochochi a girls esomero lo apesur konyaponi kochama kinaisa pada ashoman toma nedo idumuna jwebe Esisiak kanyi kere lo apoto desiase kalama doketait na sodit arasi sap. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.